ni Manong June. Siyak with me amak, Da kami ti 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Adda kami man karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan you John Mark Pastor. Para iti talo nga oras na napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti is-isam, Purpurngiit, gargarakga, ken istorya ti kababalin ni Ilocano. babaen ti sunatan ni ayat kan biag. Dito ilaan 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon, Karuba. Sa din naman na pong ayaw nyo itatangakan ito. At siyempre, da kami mo na po dito sa Sibsibayo. Mangtad, iti na itong tumaapong ingredients. Iti pa nabiyag ako nata. Aha. Yes, kita itatakat, ano ti, date of the balo? 24, iti Nobyembre. Yes, November 24. And of course, Christ the King, Fiesta po ti Christ the King. So, medyo nabanog kami. Ito nga misa ti income kinagsunod ito First tibigan. Mass and Second Mass. Iti San Roque Parish, but then nagragsak apo to siyempre naitid mo man ti pagbagimi akas pa nagserbi mi. And nga rod, timbare kami diretso dito yung radio station tapno si kayo matapo ti magkaduami. Nga rod, nyaman ti kay upubraan, agman maneho, kaadwa na uni agdingnig ti radio actually is ti jay. Jigi kadagiti mapalayda, nga nakain dayon, siya nakatugaw, madamag ininom, madamang barbaraha, madamang palpalpa. Kape, tadama ti jay, damdama akpay lang nga mga na kumapi akpay, kabayatan ti ina kapanagdingag kadagiti FDD kumnada. Wala. Harod, dagiti mandarimana pong bubuya kita kami. Good afternoon, Kapsat Leiros, Bawit, Santiago. Ngem, aputin paray mo dagiti message yung adagos yung tanagad-adumot ito yun eh. Mati kami mga ka mouse din eh. Turos, Dien Verdorf, natin bang adayo tayo Karuba. Have a blessed Sunday watching from Arizona, USA. Nakaduda. Ni Kapsat Oliver Buraga of Pacific Star International Recruitment Agency is also watching together with Manang Edna and Manong Elmer. Thank you for our t-shirt. Ingana ta si bibiyag pa laang. Nadalidan sa gawi doon. December. And the rest of the group, manikab sa Charity Alianes is also watching sa gym at Porterville, California together with Manang Maria Peters of Iowa, USA. Yan ti Aida Pasco Clinton. Iti ano naman sa isunan? Basta taga American sa malang? US na metang na kita. Aduda pa eh. Kung makita ka rin na ita, matiguman natin mouse na. Ape ati kanya diretso na ta kanyam sa balay. Maday ito yung IFM tayo ko eh. Ay isumat lang. And of course, dagiti agbibuya kata kami apo iti IFM. Thank you. Kani Ferdinand Ferlin and Bag ang aldayo from Dublin, California, Matisona. And iti kalagbasan balon niya. And of course, you can reach us through our official text line 0917-1500-361. Yes, for your request and dedication. Karod, itid may apo ti unang asunata mi mayan natop unay apo iti madama ang viral iti videos. So may sa apo nga tribute kadagiti teachers, kadagiti nagbaling nga teachers may kan kadagiti teachers yung moton, ken kadagiti teachers nga tungtungeg. Para kada kayo apo.
Ayan ti suping agaapan dagiti ubing at nantumanen agi pulong tunpan nagaawiden sada kantuman salangaden dagiti naganaken piman kapayen si kantuman ti dakasen. Ayan ti suping rabi insimumulagat kapailaen lesson plantas papers kan quizzes ti sangsanguem sada kan tupay apaen kunadan tu a favoritism pati nutulfo ayunan at naganaken. Ayan ti suping unay atungtungum ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay aywen inton isudat ti makelen patrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping. Ayan ti suping mas masetas mantin ka obraen dayta arubayam nagranyag ay apalak pay kit din no panagseserek bagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen. Ayan ti suping di kan samet makasagay sayen kasla kala nakapsot paparaw asumanao ala umuntoy native amanok pangagas mo taban banog pamparamton na mangipasada ito'y barok. Ayan ti suping unay adungdungum ti ubing tay awan balon na pagpasaren no daagibit ket ay aywem inton isudat din makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping. Ayan ti suping unay adungdungum ti ubing tay awan balon na pagpasaren no daagibit ket ay aywem inton isudat ti makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping. Ayan ti suping mas masetas mantin ka obraen dayta arubayam nagranyag ay apalak pay kit din no panagseserek pagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen samtula iyawid no nagtengen bakasyunen. Nag-message ni Auntie Edna kung Almar Bosque. Blessed Sunday. Kung ano ka. See you soon, guys. Naman ang, of course, thank you so much. Tatapay lang kat marik namin iti invitation, apo. And oray may isang kapilaan nga pagsasangwan tayo bayat hindi pa nagpapatang nagdakkel nga manag manang brood nga may lagi mo si brood coffee da malagip mo balong apo ayan na. Ayan, of course. Kaya kami kaputa ka apurami tinal daw apo kat kanain nga 3-in-1. And adamot ti coffee maker ngem sa bali mo DJ raman na DJ magatang nga brewed coffee kada kita hotel ita kada coffee shops. Anyway, Prince Heart siyasom ti baggaw ka kayan mga idol kantaan nyo man DJ nagtatadan kuno na thank you. Ayan. Thank you so much sa ading Prince Heart Dinomingo nga adalataso na nga agbubuag tetext kada tayo. Naimbangal tayo kuno naman ito yan. Pahikan tayo man DJ babakot kan agbabakit kan dinarling kan to'y nag-request ni Bong Blas iti barangay Bacolod Kawayan City. Okay, matungpal itakap sa damdama.
Okay, kung naman na, good PM mga idols, pakibati nga po ang Agpawa family dito sa San Roque, San Mateo. Pakipulay din po yung kantang Balasang Jai Hilera. Thanks po and more power to your station. God bless ko na hindi naman baga tinagan na. And last but not the least, text message. Good afternoon, idols. Mabalin ipakanta dyan. Umpik-pik. Awan namin ba na practice natadumang amin ka na medyo green unay ka kami kang kantaan ng doon sumpro kami mata ka bumayolet pa iti kantaan me. Lumao ka na. Okay, that's it. And fight toy. Itaarami yan amang tityaman tidua. Happy Sunday mga idol watching from Taiwan from Mari. Iram. Tinagan na. Kung naman ni Jovi Felix, blessed Sunday from Cyprus. Jerry Lynn Eswero is watching. Paulo Benito na yung bagal daw kaabsat ko na. Kaya kasama ko ni Madam Rowena Monchang agbibuya. Wow, good afternoon. Kung ano na pa nagpariband man iso na tatayan na dita magay magbibuya. Di natin nga orderan kung kaumutan kung kuna na mo. Diyos ko. Tayo pa lang makain Hello mga idol. Milk tea. Nagparta umbuli talaga. When something wrong with the Facebook, tapay ta puro watching ko na na. Nagmaytakan tayo Sergeant Kanjem in Patulfo ko na kumapay aya. Nabag nga malam kada tayo amin ni Ma'am Tivora. Okay. Ngarot, atin nag-request iti dinarling kanat. Atin na po datay suna tayo. And anong nga tayo request ni ating ko Annabel nalipata mo. Congresswoman Catherine. Congresswoman Catherine damdamatay ang kansyonan. Ngarot, dinarling kan. Nulang kurso na taka uray pakpaket ka nga amang uray kuman basta na tanang ka ay kumayket na labit dinarling ka amin pagselselosan gagayin pungin ka pakibyangan kakabagyak kaap-apam naglaikan no di kumayket dinarling kan tagikwan na tumet uray saan iturong mo iti pagayatan kaanak wit kaat babakit ken di takwartan jak tukumpet uray nga tanharak abumaknang taawan ditat pagragsakan simple abiyag nga adut kapagayang di tatiin nagkalikaguman. Datay ko nam abinagduan na ay nasa anak met anak daw dawat idi nakita nagsinustentuan nakas anak ngem idi pay lang agduduaat idi kon na maliukan isidir mo ni siyak nas daawan dandanin ana darling kan nagbababawi ako matatan tagikwen nagtumet uray saan iturong mo iti pagayatan anak wit nga agbabakit ken ti takwartan jak tukumpet uray nga tanhanak abumaknang taawan ditat pagrasakam simple abiyag nga adot kapagayam daytatiin nagkalikaguman tagikwen nagtumet uray saan iturong mo iti pagayatan anak wit kaagbabakit ken di takwartan jak tukumpet uray nga tanaanak abumaknang taawan ditat pagragsakan simple abiyag nga adut kapagayam daytatiin nagkalikaguman. Sabali nga talaga parang dita Facebook ko tapo puro iswatching kung kuno na malatan. Madakama na maami nga tao nga ibaga nga iswatching ka amo mila garuto nga iswatching kuno na. Iswatching.
Anyway, kaaro ba? Apo, sa nga pulong minutos lang yun na bago tayo patalasas manen. Kahit ko na dito text na impact nga aldaw yung mga idol kablaawa ma'am, dagiti anak ko, Jay Aguinaldo Nagilian, iso da Babylin Arnold, CJ Can Divine. Idol, ag-request ka man ti anak man iti manok na nalabaga, idol. Tagay tayo, ito yun ang kablaaw ni Joel, ti Kawayan, Siri. Salamat mga idol. Sino nga nga Joel dito? Hi kuya, good afternoon. Bahi kablaaw man, di babae nga ay ayatat. Unay-unay, di na Kawayan na District 1. Iso ni Irene Mosqueda. It's me, Mr. Romantico ko na naman. Apo, Diyos ko. Romantico. Di tayo lang amo tapay di na kaya nga ipablaak tinagan na siguro agad. Mr. Romantico, iti nakadado nga babae. Gandang hapon na manong pakibati nga po ang kapitan namin dito sa Union. Union. Tikawayan. At lahat ng kagawa dito sa Union. Gamu Isabela. Naggamu man. Union. Ngayon bagal daw FDD from Christian Ponayo. Request ko man ading Jekas Magitam. Salamat from Auntie Aida Pasqua Clinton. Happy Sunday Karua from Ma'am Robilin Avila. Auntie Jane is watching in Manila from RC Dormitory. Yes, of course. Nerio Pedro Che is watching. Vanji Eclipse is watching. Agasit Ray Sun is watching. Ami Saura Reyes is watching. Ray Garbo Nadura na bagal daw kanya yung mga idol na kablaok man dagiti kabagyak ngagdingdingag bibuya kanya taditoy Santo Tomas Davao del Norte. Wow. Request ko ba kansyon yung Uncle Berting. Salamat po. Okay, mapagana po amin dito. Kabayatan na. Para kinialding ko. Ay naggasat lakit din tiyada politiko agayen na amin ket magunod na nagturay ag lalo no kumpadre na nuad da atraso na ada ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine na ay adamit kasta agayen na nagpintas ti kawes na ay ken nagngatoti takong nanurag tignay kaslang iso tiag takem diputado aset ganan ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen kanuat tanto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak tabuyot mo aring na metben ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na beten ket politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sige nagkayemta tanuat tanto papanamay sa agtumet nga umipos-ipos ken ka atay pati siya ti patanda wow nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat tanto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na metren ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam kenuad danto kaguram dinakto ako kugtaran Congresswoman Catherine alaen nagnabuyot mo alin ka di iyawat mo kawalet mo
okay, maawad na kamalatagat na medyo makaungot ka nga, medyo bumukabukaw ka. Ngayon, damdama po at misa ka no DJ Saint Ferdinand kat Alas stress. aming nga tagaramon nga manariman nga agbibiyahe. Good afternoon kada kayo. Nasta pa mo, no tatati oras si papanda na. Muna. Damdama pa ila siguro met. Mga 1:30. And nakatatuti online. Ano ako talaga? Hanta mabasa ta puro is watching di ko na. Kung karata, ko may mo na yun. What's happening? Ito page tayo, FM may mo. O, tika nyata, kimati ni, Puro is watching ko na. Kita ni, kunan na. Hello mga idol, happy Sunday. Greet ko man, anak ko, nga ni Melanie Aban Magbulos. Gada J. Honolulu, Hawaii, kastamot Apokok, Frances Leon Magbulos, Manikis, Stephen John Magbulos, kan Francis Jr. Magbulos, Manikis. Thanks mga idol from Ani, Natividad Aban. Wow. Okay na yung bagang daw kanyayo. Apo, kuna na. Kablaawa man kristal nga makideng-dengag. Ken pa-request mo dyan, dita din na salamat ni Yuni Daytoy, Team Mountain Province. Wow. Dati kantata nga para makadagiti taga Mountain Province. Ayan, instead nga dyan, dita din na po, ato lang ti kansyonan may para kada kayo. Sige, basak pa. Especially kadagitay igurot sa dito nga sa sonata, igurot, yes. Basta adita montanyosa nga kunada. Sige, bago ta nga kansyonan. Pakablaaman, mga idol, kablaaman na kita pamilya Jacqueline Isabella, PJ, Ken Margo, Yvonne Benito. Ken tayo my love ko, Hurley Lucas Benito. Musta kayo amin dito from Saudi with love from Paolo Benito. Happy birthday, amin nga birthday ita. Kastamot na kita kalay sa ita. Wow. Okay. No talk. Because less talk, less mistake nga kunada. Kaya kagkalaysa ko na ngamen nga rod. Para kada kita ay pista yung apo, dagiti how the papagayam tayo. Especially kada kita atita barangay mi apo and other nearby barangays. Waday asay balasang naknaki amuan isay baloy tagabahong nay dumdumay pintas na sino man ay lalaki dagosay mangursunada Tinay naksisya tan si maak abel si syalatay wadas nanamnam ko adiyak malilihan san panag-isisam na yan san matana ay umila arig mo san sabong naimula isan bahong nabangloy napintas noon daet apiten ieuy daet Manila panasi pesanda ameyak ed bahong masagenak seka say nak ed pan gardena wada ed san rasunku mabantayak seka say maid mangon on-ona arig mo
sabong Dai mula isen bahong Nabangloy na pintas Noon daet apiten daet Manila Para si pesanda Amayak et bahong Masagenak sekay Say naket pan gardena Wada at san rasunku Mabantayak sekay Say main mangonoon una Arig mo san sabong Naimula isen bahong Nabangloy na pintas Noon daer apiten daer Manila Para si pesanda Arig mo san sabong Naimula isen bahong Nabangloy na pintas Noon daet apiten daet Manila Para si pesanda